Kuamila tendu Tuhan, kampung alami situ ras kelenga tendu la resiba. O di Batam kuah mina tendu kempak aku, arkiteken lia sendu, sasapkan mindo sangku, arkiteken perkuah tendu, pelikas kalminaku maka masap kejahatanku, urasi minaku maka masap dosangku. Mekuamila tendu Tuhan, kampung alami situ ras kelenga tendu la resiba. Tepamin ukur si meci hobas aku o di bata, jenari pelimbar wimin pusuku jadi pusu si kemalangan. Ola aku ibuang dui bas ada pada pendunari, dengan ola ibuat ndu kesandu si badia ibas aku nari. Mekuamila tendu Tuhan, kampung alami situ ras kelenga tendu la resiba. Sampati aku ngerana o Tuhan, gelahku pujikan, persembahan singena tendu o di bata, eme pusu si getem, ukur meteruk dengan jerai mesila itu lakndu. Mekuamila tendu Tuhan, kampung alami situ ras kelenga tendu la resiba. Alleluia, alleluia, alleluia. Di bata anggo nai rebas Kristus, anggo jadi kena manusia jadi teman di bata. Jana enggo yendes kena berita perdamen eman kami. Alleluia, alleluia, alleluia. Idur kejuah-juahan nari bengket kita kubas kejuah-juahan bengketi kini sertan tinepa di bata. Hedam penegun-negun kata di bata man kita ibas minggu semal si pe-24 ken bas wari si senda eda. Bapa nandai turang ras senina sada kesemalan si sehkel ulina ibas kita kalak karo ai mekap resuramin gelah namin dem kaipe ia ser-ser ibas runggun umpamana icakapkan isekin si arus ijei krina cuba idarami bilangan kali bubu anak beru bagai pe sembuyak ulamin lit si tading-tading ulalit si tading-tading ijei min ia krina janah ibas nehken kata pe ibas lakon-lakon
Enda lalap ngaidarami. Apa itu ngakam silenga ijenda tatap du. Si iyahen kam. Gelahna dem, gelahna serta. Kesemalan si mahuli enda pe teridah ngenda ibas perumpamaan bas berita si meriah Injil sini begikan kita ibas warisi sendah mekap ibas Lukas bindu 15 ayat sada ngasa 32. Teluna perumpamaan enda jadi jawab Yesus nangdangi kalak Farisi raspe ahli Taurat si jungut-jungut perban kaya maka jungut-jungut nangdangi perbahanan Yesus si empediat kalak perdosa ikut megikan ajaranna karena pustaka si badia karena hukum kegeluhan man kalak jauh dinai tupung paksa siye kalak sidahinna muat pajak pepulung pajak enda termasuk pengkhianat bangsa Yahudi sirdahin guna penjajah bangsa Romawi. Jadi sini bahan Yesus enda ngikutkan kalak silap metunggung enda mencedai kesemalan si badia kalak Yahudi perban siye maka irunggukan pemimpin agama ngenda uga ngenda carana ngkerenepkan Yesus enda. Senina rasturang kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Nangdangi ukur si bagenda kai ngenda jawab Yesus, kai bahan Yesus. Labo jungut-jungut Yesus, labo yang merawa lang. Tapi iusahakan namin guna ngiahkan jana negu-negu kalak siakap nabadia man bana enda gelah min ulamin ia terikat saja ibas kai sini akap na yang kana mahuli gelah na ula si genjang saja rusur tatapna guna siakap maka iturikan Yesus telu perumpamaan enda. Maka dina bagenda apa ikin kam nina silit kebenain barang dusi meherga la idara mindu lebih nina kenca idat du meriah ken ukur du dengan idilau du kapai kade-kade du teman-teman du guna ras-ras ngeriahkan keriahan ukur duai. Teluna perumpamaan enda cidahkan keriahan ukur tupung ndatkan mulihi kai si inggo benai. Diri-diri si benai, duit si benai, janah anak si benai. Kadai-kadai teman-teman si samping jabuna ras anakna itenahkan idilo guna ikut ngeriahkan keriahan ukur janah sini tenahkan si idilo Yesus enda mekap kalak Farisi bagai pe ahli Taurat ndai si jungut-jungut kalak erdosa banci robah janah kala erdosa einar kita kan rubah ia nggo ia ibas dalin si mahudi si tuhu payo tapi ibas pihak si debat kala siakap nabana badia benar kata wari paksa pe eida itutup na pusuh peratenna ermekeng na iya baliras anak sintua ibas perumpamaan anak si muda si beneng ipedauhna dirina idur keriahan ukur nari
Bapa nandai turang rasenina teman ibas keriahan ukur kini teken nang dangi Yesus. Tang nari kelkin pe kalak Kristen enda ituduh kalak enda kalak kafir. Sila metunggung mengketi kini rajan di bata. Maka teluna perumpamaan Yesus ndai enda jadi sada pengalaman. Mereka gegeh mankala Kristen si ngikutkan Yesus si nadingkan dosana. Janah Yesus jinai pe enda itatap kalak Yahudi ngenda kalak si rusur la ngamati kebiasaan adat si badia. Imal keti naman banar kiteken erteman ia ras kalak pendosa bagai pe pemungut pajak. Tapi gelah namin serta kibul dem kerina manusia ikut ibas kini rajan di bata, maka kalak si natap kalak si deban enda meteruk janah lama tunggung iyahkan Yesus pe gelah namin itatap namin terbagesen karena si terjadi enda. Uga carana bagaindanya. Empu biri-biri enda lit 100 biri-birina. Bilangan 100 enda bilangan simbolis. 100 enda kelipatan 10. Jadi 10 kali 10 100, maka enda jadi simbol serta dem kai pelalit kurang. Maka laban si buai nasangkan 100 dengan bilangan biri-biri sebab 100 enda dem serta ijei kerina. Maka lit bas ia 100 biri-biri ertina enda kini bayakan na dem tuhu-tuhu serta lalit kurang na lanai mungkin bahan si tambah. Ibas perumpamaan si pedua akan dikatakan lit 10 dirham. Enda pe 10 ertina lalit kurang na serta dem lanai bahan si terbuai na sangken si de. Maka kurang sada saja lagi na la ijai sada, maka lanai dem. Lit kekurangan sirbahan salanai dem lanai malam ate. Maka empu biri-biri enda bagai pe diberu si benai sada dinar basia nari. Guapa pe idaramina gelah namin dem mulihi. Bali ras pernanden entah berukarun entah berukai gia silit babina. Adilah ngaken cajai dua anak ngangkat na gonjene kuja pedaramina. Asa sadat begitu. Janah kencadat na kari bagi seuh kelriah na ukurna. Makai tenahkan kalak guna ikut ngeriahkan keriahan ukur. Enda si penting nah. Lagu terlebih nyahkan kalak guna ngenanami ukurku picat ras kesusahanku lang. Sini enda lagu biak di bata. Maka sini tuduhkan si pemenakel ibas perumpamaan enda labo karena kebenaran enda, labo kape terlebih perban keriahan ukur tapi usaha ndarami mulihi si benei gelah namin dem mulihi serta ulali lubang nakai pe gelah ijei kerina ulali tading sada pe nda mebiak di bata tuhum belin kekelengan di bata nang dangi kita ulamin sada pe kurang atena ulamin sada pe la ijei min kerina. Sitik pe di bata la puas adina sadalah ginala ijei manusia tinepana. Sadalah ginala ngatek nang dangi ia. Lit
sada si kurang si papak lalar. Lid dengang enda duit si lengat ridah. Jana ibas perumpamaan si petelukan. Anak si muda enda susah geluhna perban ia tading idarat. Guna siyeikap maka dibata pe ia lemina dosa kala Israel singgo ibahanna patung lembu jadi dibatana. Janah guna siyeikap kap maka Saulus si munuhi kala sirkini teken idilo Yesus jadi rasul. Turang rasenina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Maka pedah Yesus erkiteken perumpamaan enda mekap nyah-nyahi kita gelahna ikut min ibas pendahin di bata gunam pepulung krina si kerajangenna gelahna dem salu pendahin sini katakan kita kerasulan. Tujuan merasul enda labo terlebih-lebih guna kidaram biri-biri si benai, guna ndatkan mulihi duit sila teridah, entah pe anak si benai. Tapi si pemena mekap tujuan kerasulan mekap guna kemalaman ate di bata jinai. Labo enda iukur arah pigakin enggo kala si kutobatkan gelaban si kubaba kempak Yesus labo enda ugwa buena dana si enggo ku pepulung labo kape terlebih-lebih tanah pemena kala si enggo ku sampati enggo ku bereman ku pebayak janah ku bela kape krina hakna lang tujuan kerasulan si pertama mekap kemuliaan di bata tambah teridah ibas pulung krina si kerajangenna dem serta sada pela si tading-tading ibas kini rajan di bata guna ngenanami ikut ngeriahkan keriahan ukur di bata ibas pulung krina tinepana ibas kini rajanna. Maka mari si muliakan pebadiakan di bata salu kegeluhenta. Amin. Pace bene. Di bata masu-masu kam krina Bapa ras anak ras kesah si badia. Amin. Iba